Selanjutnya kita panggilkan nomor undian 02. Kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullah. Ibu dan ayah, Bandung saudara, disambut salam kami bakamu tanda getanyo. Tamu saudara, disambut salam kami bakamu tanda getanyo. Tamu saudara, Assalamualaikum warahmatullah. Ibu dan ayah, Bandung saudara, disambut salam kami bakamu tanda getanyo. Tamu saudara, disambut salam kami bakamu tanda getanyo. Tamu saudara, Assalamualaikum kaum Islam inangan agam tuhangan kuda kamu di sini kena terus datang ikat hubungan dengan saudara kamu di sini kena terus datang ikat hubungan dengan saudara. Assalamualaikum warahmatullah. Ibu dan ayah, Bandung saudara, disambut salam kami bakamu tanda getanyo. Tamu saudara, disambut salam kami bakamu tanda getanyo. Tamu saudara, tekedi Allah nibak malamnya kamu jaga jangan baca doa ba Allah salawat ke Nabi memberi ya Rabbi boleh sempurna doa ba Allah salawat ke Nabi memberi ya Rabbi boleh sempurna. Assalamualaikum warahmatullah. Ibu dan ayah, Bandung saudara, bersama salam kami bakamu tanda getanyo. Tamu saudara, bersama salam kami bakamu tanda getanyo. Tamu saudara, hati kemakut tuan megraga kamu hentam jah tebin ulua lantaran kena undangan bapa menyambut tula kamu mendosa lantaran kena undangan bapa menyambut tula kamu mendosa. Assalamualaikum warahmatullah. Ibu dan ayah, Bandung saudara, disambut salam kami bakamu tanda getanyo. Tamu saudara, disambut salam kami bakamu tanda getanyo. Tamu saudara, Assalamualaikum warahmatullah. Ibu dan ayah, Bandung saudara, disambut salam kami bakamu tanda getanyo. Tamu saudara, disambut salam kami bakamu tanda getanyo. Tamu saudara, Assalamualaikum warahmatullah. Ibu dan ayah, Bandung saudara, disambut salam kami bakamu tanda getanyo. Tamu saudara, disambut salam kami bakamu tanda getanyo. Tamu saudara. Nastaghfirullah ya Allah lana wa lakum min
مولانا ومن ذنبكم يا الله نستغفر الله يا الله لنا ولهم من ذنبنا مولانا ومن ذنبهم نستغفر الله يا الله لنا ولهم من ذنبنا مولانا ومن ذنبهم يا الله نستغفر الله يا الله لنا ولكم من ذنبنا مولانا ومن ذنبكم يا الله نستغفر الله يا الله لنا ولكم من ذنبنا مولانا ومن ذنبكم يا الله نستغفر الله يا الله لنا ولكم من ذنبنا مولانا ومن ذنبكم يا الله نستغفر الله يا الله لنا ولكم من ذنبنا مولانا ومن ذنبكم يا الله نستغفر الله يا الله لنا ولكم من ذنبنا مولانا ومن ذنبكم يا الله نستغفر الله يا الله لنا ولكم من ذنبنا مولانا ومن ذنبكم السلام عليك يا زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك يا زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك يا زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك يا زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك يا زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك يا زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أشقى الأشقياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أشقى الأشقياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أفضل الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أفضل الأنبياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك دائما بقضاء السلام عليك من رب السماء السلام عليك دائما بقضاء السلام عليك دائما بقضاء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى 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 الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأنبياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك دائما بقضاء السلام عليك من رب السماء السلام عليك دائما بقضاء السلام عليك دائما بقضاء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأنبياء 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 السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأنبياء
الله خالقنا الله رازقنا 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 tajuk teladan Rasulullah Nabi janjunan Rasul Mustafa ni Mbak Aminah sila lahiran dengan benda Tuhan jedah tarupa ni Mbak Aminah sila lahiran dengan benda Tuhan jedah tarupa Allah khaliquna Allah razikuna Allah khaliquna Allah razikuna Allah khaliquna Allah razikuna Allah khaliquna Allah razikuna masa lahir ya Rasulullah nija petawab Kaabah mulia Abdul Muttalib beli Kaabah siran pegang salam alaika Abdul Muttalib beli Kaabah siran pegang salam alaika Allah khaliquna Allah razikuna Allah khaliquna Allah razikuna Allah khaliquna Allah razikuna Allah khaliquna Allah razikuna 12 hari Rabiul Awal lahir janjungan Rasul Mustafa ni Mbak Aminah sina lahiran dan kena Tuhan jedah tarupa ni Mbak Aminah sina lahiran dan kena Tuhan jedah tarupa Allah khaliquna Allah razikuna Allah khaliquna Allah razikuna Allah khaliquna Allah razikuna Allah khaliquna Allah razikuna kami batun fi yani tun gajah masa abarara hijah rangkuta jika hancur Kaabah Baitullah rakyat dijajah jiwa agama jika hancur Kaabah Baitullah rakyat dijajah jiwa agama Allah khaliquna Allah razikuna Allah khaliquna Allah razikuna Allah khaliquna Allah razikuna Allah khaliquna Allah razikuna gajah meribet jiwa gampang Allah yang tolong katrok jitega gajah mati jipon burung batai di lambung ada kepala gajah mati jipon burung batai di lambung ada kepala Allah khaliquna Allah razikuna Allah khaliquna Allah razikuna Allah khaliquna Allah razikuna Allah khaliquna Allah razikuna leru tonam do patut lam Kaabah dua yang megah lata dan uzawat lahir ya Rasulullah patut dibuka hancur binasa watan lahir ya Rasulullah patut dibuka hancur binasa Allah khaliquna Allah razikuna Allah khaliquna Allah razikuna Allah khaliquna Allah razikuna Allah khaliquna Allah razikuna